ngiyakhuleka nje kuzona zonke indawo lapho khona kuzokwazi ukuthi-ke kufinyelele khona le video, lapho khona ngizothaka-ke khona-ke umuthi-ke wokubuyisa impahla noma into elahlekile-ke ngempela-ke nina bezulu-ke eliphezulu-ke lana-ke ngempela izilwane zizobe zikhuluma nabo labo bantu, kumbe lowo muntu ezwa bukhoma zimtshela ukuthi makabuyise-ke ngempela-ke impahla yakho nina bezulu eliphezulu-ke. Sizothola-ke umthunyelelwa, sithole-ke umwelela, sithole-ke abangqongqozi, sithole-ke umkhondweni, sithole-ke uzifunele, sithole-ke umthole, sithole-ke izwangomoya ikhanda lakhona njengoba nilibona-ke ngempela-ke akukhathalekile-ke ukuthi-ke liphelele, ungathola nje uphisi ngempela. Sithole-ke usiphikeleli ngempela esiphikelele khona, sithole-ke umabuya ephethe mababuye-ke bekuphethe, sithole-ke ababuyisi mabakubuyise iletha, mabazilethe ikhokhelo mabakhokhe ngempela-ke. Sithole-ke isibhaha siyabashaya indabulavalo ngempela-ke ingebhe uvalo siyabethusa, sithole-ke usehlula amanye ngempela-ke ukuthi-ke ngempela-ke bahluleke namakhubalo abo ngempela ukuthi-ke lawa esiwathumelayo afike nina bezulu eliphezulu-ke kube wona awinayo, kube-ke ummemezo obovu siyabamemeza, kube-ke uzizwana omnyama umuthi njalo loyo ngempela wezizwe. Abantu-ke abaningi abawazi-ke lo muthi uzizwana omnyama, kube-ke umunyu wamampondo, kube-ke ukhakhayi-ke ngempela-ke lwamantindane, kanjalo-ke ngempela-ke kube-ke ukhakhayi-ke lo mkhovu-ke nina bezulu eliphezulu, kanjalo kube-ke ulimu lomkhovu ngempela, kube-ke amafutha omkhovu ngempela, masekuba-ke amafutha-ke kamantindane nina bezulu-ke eliphezulu, masekuba-ke ovuka-ke bonke-ke ngempela nina bezulu-ke eliphezulu-ke unamandla-ke lo muthi. Izilwane zizokhuluma nabo bukhoma laba abebile, sibatshela ukuthi-ke babuyise ngempela-ke leyo mpahla-ke abayebile nina bezulu eliphezulu-ke. Imithi-ke ngivaliwe ukuthi ngiyichaze, kwathiwa-ke ngibulala-ke umsebenzi wobunyanga. For more information ungake ungibheke-ke ku-WhatsApp. Ngiyathokoza.